بسم الله الرحمن الرحيم. يلي تماشوانا حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام روكي المسجد رنشتيه أبو هريرة الكلكاوية لسي غوا لتشوكا أبو هريرة خي دبي يا أبو هريرة دبي رجا محشري سي قسم إنسان دبي وزو حسب وان ورديتني وخدا تعالى أول غازي وان بكه وان إنسانا دبي صنفي أول ایک قرآن خواندنه قرآن هین کرنه و قرآن ازبر کرنه و گازی وان بکه و گازی یکی بکه و بجه که ای فلان کس تشتی که من بو وحیه بحضرت جبرائیل جه پیغمبر راشان جه حضرت محمد مصطفى راشان قرآن کریم حضرت محمد مصطفى و با آواکی جوار هات گوتنه و تجه هین که و قرآن ازبر کر تب في قرآن يجبونا متشكر في إنسان يعني بيجي يا ربي من جبونا تب بالشبو برو من قرآن خواند أي خدا تعالى بيجي تفراتكي وملائكتي با خدا تعالى جي بيجن كي تفراتكي تنجبو من خواند تجبو نابو دنجي خو قرآن خواند جبونا بيجن كي ما شاء الله تشخا خوش قرآن خوينه ما شاء الله دنجي وتشخا خوشه تجيبوني يا اخوان تنجبونا مخوان جا قالي تماشابان حقيقة مروي بالا خده كي انا كإنسان هنا دنگي وان دنگي ميجي خراب تروكا تنكيه ببرن تعزيه جيكو ماسا ميكروفون ليه جيجي تنه اواكي بكن از 10 كي بقينم از 10 كي بقينم يقولوا دنگي تنخوش حيرانه موجي تنه شغل راروني وبره بده راك قرآن فلان وبينه كلامات بيجا قسمك جي اشياء از خوش قرآن خوينه خوش قرآن خوينه نجبو خدا يجبو ناو دنگي الدنيا خوينه هناك انسان سره شفق راتبه بالقرآن دا دنگي بلند كل بازار بقال گند به جبو دنگره گندي مال جيناري ويجي بجن ها فلان كاس قرآن خوينه فلان كاس قرآن خوينه ما شاء الله چخا خوش قرآن خوينه ما شاء الله دنگي چخا ما شاء الله هر روز شفق بالقرآن دا قرآن خوينه جبونك خل بيجه وخدا تعالى وجرى بيجه تنجبو مخن جبونك خل بيجه چقا خوش قرآن خوينه قرآن خويند خلقي جگو ولا فلان كاس چقا خوش قرآن خوينه خلقي بزنه تدا نبو دنگي تخلقي جو تنجبونا مخن كنت تجبونا مخن ما يلو حسب تعيري بونا اما تجبونا شخصي خوخن هناك انسان دنيري حقا تجويدك مكمل وان قرآنك خوش خوينه غازي دكنه كي پراد دنه كي و تعزيدا تينن داتين و دري بي انساني بپرا قرآن دخوينه و شوف دكه و اسائله كو شوف دكه هنك انسان دج غازي دكنه كي حتى الدعوات دا غازي دكنه كي ابي انسان هانه كو قرآن خوندي زانجي پشتي وي خونا قرآن و دف زرنا لك و ساز لك بيلك و زلام تعزي نباب دا بليزم يا دو برا بريم بدم تشبه ناي راتبه دچه و در قرآن دخوینه جبونك پره بدنه که هناك انسان ما لسر مزلانه وجديته مثلا افندم ياسين كي بون راي از جمهورية ترى ياسين كي بخوين قال براد داوان مثلا اگر دخوين نخوين او قضايا مثلا كرنا تجارت شوره تجارت طبعا خدا نخافند خدا بهر چیز زانه ان الله عليم خبير خدا دبینه این الله علیم بصیر دنگ چه خدا دبینه خدا دبیزه خدا عالمه و که نینه مثلا که حاشا سمع حاشا خدا بخاطرینه اجت ساعت رسول الله شغل شو که ابو هريره خي ادبه خدا تعالى حساب يوم بفي او بفينه ايد ديا دبه ايكو چونه حربه داتنه کشتنه خدا تعالى اول غازي وان و گازی یکی بکه مثلا بجه کاوره بدره فلان کس طبعا ملائکت دورا خدا تعالی نه و بجه من گوش داته قوت داته فکر داته تهینی پلان حربه کر پلان شور کر یا خود هم بجگیرو پلان دامانچه ببینه کلاشکوف چیه مکر تا چکر گلو بجه اشبو تا چم حربه مرحیق فدا کر و خدا تعالی بجه تفرات کی و خدا تعالی بجه تفرات کی و ملائکت جی بجه تفرات کی تنجبونا محرب کر
تجبو ناو دنگ خو حرب کر بو بجن چخا پیلوان که جهاتیه چخا فلانه چخا بیوانه تجبو نه حرب کر يعني تجبو حرب نکرد يعني تجبو نه حرب کر بنا ایرو حساب تعایری بنا حتى ده زمان حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام ده صحابي تیم بعد رسول الله بحثا یکیت کند بین ما شاء الله دبین چه پیلوانه که جهاتیه رسول الله حربه ده دبی صفه پیش حرب که دبی قطعيا ناطر سدبي وبردات شيء وردات شيء حتى رسول الله بيقول في أهل الجهنمية حتى رسول الله بأهل الجهنمية طب صحابي يقين تكن حتى رسول الله حاشا تشكي نوسا نابجة أفانا أواكي بي إنسان بيلوان دبين باسا بيتكن دبين ما شاء الله تشجعات تجبنا خدت حرت كيف أنا بيت بقول أجبنا في دنجة حرت بو بيجن شيء بيلوان كجهاتية نابو دنجة مدار الدنيا إجاب الناس بهنكي غازم كي بجوار جمار حرب بكه ازم حرب بكه ما جوبنا حرب بكه وانا دبين تمام دبين ولا قلتنا رسول الله شقاد جيدايه ليس جار كي غازي يعني حتى رسول الله دبين ولا فلان كاس حتى رسول الله دبين ولا في اهل الجهنميه قلت باهل الجهنميه صحابي خد النزي وتحرب ده فلان تحرب ده ضربه كي بر جراند خو وتكفى برش بربي ايش ديشي راد با شور زكي خد كوجه اي كوجبنا خدا بنا وشور زكي هنا خصنا وحوالي وصحابي حوالي باطنا عمل ويبنا تداوي كنا اگر بمرانا اگر بمانا وزانا جي كو خبخو مرب خبكو جا انتحار تشكي پر گنه جوان جنت التنيه ادم خود كجا حتى ديسا صحابي حتى رسول الله بيجن كي فلان كاس ما شاء الله تبيلوانا كي جات فلان حتى رسول الله اهل جهنميه اوانا ديسا وتعقيبه انسان تكن ايك دنيجا دنيرن كو پشتی حربه دنه گاوا حرب دکن که کار دکن اینجا مال وان قارشی وان کافره تف دبا غنیمت و جوان دستینن لا پارت که قسمك دکجا بیت المال و لا پارت که رکن که جوان به اولا جبنا که غنیمت جمرا بمینه از کار بکن بلکه ما تشکی بین مال خواهد چم حربه مثلا حتی یکی دیجی هبیه دیسا جهاتی بیه پشتی حرب دقیده بدیا که مال پاری بکن که مال خورا اینکه مالش خورا آیریت که جبنا خاطری وان مال آیری که بی اهل جهنمی که مرج بو خدا به مروی آیری چیزی که بکن ایسا دستی خود چوکا ابو هریره خد به سنفه سیاجی اوی خدا تعالی مال دایوان وان زنگین کریه اوی اول جوار حسابه خدا تعالی وی بین قارشی و بجه ای فلان کس مال دات مگوند دات مفابریقه دات تیاره موتور تخصیت چکر ای بجه یا ربی مجبونات خیر و خیراتا کر تصدقا کر مجبوطه مولود دا مجبوطه جامعه چکر مجبوطه مدرسه چکر مکتب چکر خدا تعالی بجه نخیر تفرات کی كما خدا تعالی بجه تفرات کی ملائکه جی بجن تفرات کی تجبو ناو دنگ خوکر صرف جبو ناو دنگ تتا نجبو مکر ختم يري بارا تدي كي تدنيري امكش برمن بنا شهاد دبي ولا فلان آقا مولود كي ده تشي مولده حقا معظم مصرف كريه بلكي 45 مليار مصرف كريه اما عيني بي قدي ده پريشان هنه كو خاني دروبت كي لو قينال مالاوي تنه سول دزكي مالاوي ده تنه دز بي وي ده بي سبي وي ده تنه في انساني غازي فلان كاس تف تخصي اودي مرسيدس فلان بكي جنكي جيدو خلف تيارتي حوالاني جي بمرسيدس تي مولده فلان كاس ولا نيمش فلان كاس مولود ده نجم خدا دزانه كفاك جبو خدا دزانه نجم خدا دزانه خدا تعالى باش دزانه خدا تعالى دبينه دبيزه قوي وهي خبر ده وسائل اجا هناك انسانات النري نوا اورتا چارشي مستقي چكرلو دري ببقنوتا كي مستق چكريه بدا بقنوتا نوا خلصو دري است که خیراتا فلان کس کروک تجبو خدا چکر بچ خود زانه یا خود هنک انسان دنیری اغلبیت ماه رمضان دا قولیا چت که طبعا اكو مال باش خنه هنه اشتبر نابجم هنك انسان دنیری یا مقارنه کو ایجابنا تاریخی در باس بیه یا ام بجن ساره لا کنای خورنی یا خود ام بجن چای کو کس ناکره وان فلان بيوان دخزكا ودكاش دي حباب راتشن بردري فقير اشتبه قولي فقيري براشتر به ات اونراوي انسان دشكيني نجبو خدای کجبو خدای بشبره بردري ويل دريقه
ده بخونت پره بده که چت که جبرا بکه یعنی یا خود اینه که انسان جی که جامی که چت که ناوی خو ناوی دیا باوی خو سر است که مدرسه که چت که ها کزا ما تشتكي كربلاش بو خدا به حتى رسول دس غوال چوكا ابو هريره خه به رجا قیامت ایجا و اگر جهنمش بو وان انسان پر بکلوی خدا ما محافظه بك اگر جهنمي ایجا گلی مسلمانا ما چکر کر همش بونا حقا همش بونا رضا خدا مك همش بونا نابو دنگ دنیا تشار نکن ام شوف موفي نكن يعني خداش بحسبك ام نكب وانسن في انسانا وانتبه من الخير وخشيدا وانت تمام امانتي خدا